ale voin chu hei ka sanga khoi te tlang pui te kan en ve chinanga request ka neu thina enge isang khoi te lo ti lang vero ti te kha thina kan en chin don ni hei pona ka dania flower hon kamfa ania kamfa te hi khoi an nuama an also man moya amala khoi chi an nia an kol deuh hleka wang hianin amalan khoi chi an nia Southeast Asia tanga ron lar chuak tran ania 1990 chhovela tangkhan chumi nuwa chuanin enge Central American Cyclitine na breed an nia an lian theiro khop maya apui tling hi 16 inches di inchi som paruk laya lian khan ni theya an moya sanga kol tak mai an nia sanga ti rang rang red devil kan ti te khatiang blood parrot kan ti te na hybrid ta chuanin I thla pol aniang chu khatianga tangaron chuak chho khania apa hi an lu hi ham an tiang chi kha lubok lian tak mai nei anu hian nei ve lem lawa an moya ti sang mai variety sang mai no ba tin teng size a hianin 75 gallon atanga 125 gallon hi an mamua chanchu teng lian an mamua deuh kan ti kha chanchu an mani hi an lena wangin chuanin water perimeter lama chuanin a pH hi 6 point atanga 8 hi an pH mamo zat ania chuan temperature hianin 80.5 Fahrenheit to 85.5 Fahrenheit ania chu Celsius ang zawng chuanin 25.5 to 29.5 kha ani maya khala ka chin lo chhut ve thiam tur angai taila chuanin kum so matangin som patni thleng vel hi andam hun chung an chhut dan aquarium abi kani chu ania chuan ai nat nalam panga hianin fin root te white spot kan tiang rang chi te hei diet problem kan tiang chi ang te an neya an nei ve thina chunga chuanin atui thlak that te temperature han ti sana hatianga han ti khanin enkol kha har lo sanga khoinom takania chuan an enge an friendly a ui kan khoyang de ro me hianin an chei ve theini ton uluk taka kan ti than phei chuanin chei hin nom ema min shem ema chuan an mani hi sahel ei chi kan tiang chi kha an nian kol an mani ai te sanga te nei thina chuanin thil nung ang chi ang kha pek kha atha ber an cho tha de ber ani hetlama ve thung hianin convict ani avar dei me hai albino tiang chi kha ania ani po hi Central American cyclid kan tiang chi ang khania cyclid ti hi kalam thiam mo kalam di ke mo ko thadawa anu le panoma apa hi inchis ru vel ani thina anu hi inchis li borvel ani thina teng hi kanei te angrenga tlain ka da maya teng size a hianin 25 gallon le 15 gallon anu mo thin ni chuanin thali tanga tharu a hianin an breed thei ngal deuh mai ani hawi chu an hol samang ri heta hian corridoras kata a camera hi fulo ni light om thasi lawa chu wan chuanin thanglam ku lang vak vak mi lo thiam don ni corridoras te hi South America tanga on chuak an nia Brazil lama tanga on chuak an dok lang puya an mani hi bottom trailer an tiang chi among noi ei chi ang chi kamo ba lei fai tu the kan te mai thina khatiang chi kha an nia a cho te po hi ka chopek te po hi alang hi nei thelo wangin tikhanin ka kuten ka ti pila chuanin kai tir mai thina khoi nuam chi le khoi osam le hai tengmate nga deuh chi mai hian nia chuan water perimeter lama hi chuanin
72 Fahrenheit atanga 80 Fahrenheit 22 degrees Celsius le 27 degrees Celsius angani chu tiang khania chuanin pH a hian 6.5 to 8 kha tok mai bok corridor stage chu tlem bera paruk ai tlem lo khoi tur ne kai community deuh men ne chu wang chuan paruk ai tlem lo i khoi ram tum tur ni helam hi suatel moli ve thung anni hawi chu kan hriat lar kan khoi hnem annia kan hra chiang ka hria khoi nuam tak mai life bearer ho annia khoi an nuam active book ani kan ngai na hlomin ka hria heng hoi chu a common book ei DIY filter kanti maya rong burin filter kan siam mai hi a active lo lu to ka chuwang chonin kan siam thanga nakina karot tilanga ei PVC pipe ka man hi a ho hlei thei lo chuwang chonin a flexible jok turin hemi pipe sen hianin kan thak anga chuan karon tilang don ani helama hianin local gapi tlem zawng da ve bok ani man tlom chi somni man lek haw kama ya tlem zawng alo thi do veka ti hian tlem zawng chapan nei to hetlama hian gapi kada eng hi white texedo texedo white tapon dia ting chi kha anya tianin strain kha thi ka breed te trek moya tina chhongin ka da no ai maya takin no an nga khop mai no te nom noi mai ni tikianin nim kan da te kianin no te nei na khana puya pui da na tur de hlek te kan siama chan chu mos te chunga hian in floating plant te ka da tiang hawa khanin no te khan nei ve thina chuti lo chuan ano te hi an ching ve do wang hian in plant vel hi han da ve la han da nok ve do ila mo han chei na em poni lo han da nok de noi mai la plant vel hian in chuan no te khan nei chak ve dewa filtration a hian in air pump mangin sponge filter ka manga ayan ting pali rek a hian ka da ta hianin texedo khoi de vek ka da plan tlem zawng tenen chuan no ten nei anga an nei zo hianin tian kan suak vele maya ta hianin apa le anu tlema alien deuh te kha kanan da chuaka tikhanin an than ol samnan han kan da khutiang floating plant ang chiang khu atangka emi matui filtration ate enge water perimeter te po kha a khoi danglam ve thin ni chuwang chuanin plant hian an mani oxygen mamo ang chi te khatiang ammonia tiang te khalo hi ve a tengkha ti risel tha teng hi telo to ka handa hi a tha ka tilewam kan lova 5 gallon teng chi hei feet cut square tang te hi ni thai se ai tel tu ka da chon breeding don phei chona fu ber lawa chuan pH hi 7 hi a hian da do reng theila a tha a tin 7 hi normal ani ve shima chuwangin 7 hian dai theila an risel pui bera then temperature hi alum zong hi 72 Fahrenheit atanga 79 Fahrenheit chu 22.2 Celsius to 26.1 Celsius ang velani chu an mamo dan ania tui thak hi kar khata voi hi talte thak theila chuta po chuan a chan ve chin te thakila tian an ei noi kan sanga ei noi te kha alawin upa
ammonia te khatiang hrisel lo kha om lo nan khanin tu hi kan thlak that apoi mo chunga chuan chi te thlak tela dap toy kan neng chi ten thlak tel kha te kinan methylene blue kan ti te khatiang chiang te mo kan kha apoi mo gapi hi in thla pung chak ta men nia chuwang chuan in an hrisel lo chuan in voile khada pul puk the nia an active sia nata te hian in kai chon zung zela chuwang chuan in uluk ve de hlek in ngai ven ve de hlek an ngai tiang an aul sama ti wanga kan ngai thari ngot hianin voile khata ka sanga te an pul tau mai an thi tau mai kan ti na hi mi problem hi kan solve thein karing kan atui thlak that te hi hetlama poin kala da heng howi chu tlema anu lian kan tiang chi te ka da chok thina ten hei an that nan mo thol nuam deuh ai ka da mar chu hebi hi ateng hi lian deuh leka fit thum vel ania chun sanga dang te po ka khoi ka du deuh leka breed tur chi mo goldfish mo engemo ka chu khoi se min tiang chi kha atnoi hemi lo comment sakula eng chi khoyang goldfish te ka breed tur kha eng chi nge li chu nge riu kin nge ti vel de kha in lo comment don ne